trabahante ngaging kuwanin kuman asityo kan umran it amon mga libur amon karpintero taga paraiso amon kuman kabuutan isang diri pa oras kami pinapaundang kami nagtatrabaho masirap pag mauran siyang litago pagtabot di among porman ginawin nga among karpintero nga taga paraiso diri ko nabuhi kung diri eskwalado durugot ng kamasilan ni nga tao siyang litmahusay ko di manguloy magtrabaho kami nga tulo trabahante high school maginawi kay diri kami mapalubi mapaunsi itong iba nga trabahante ginawin nga among karpintero nga taga paraiso diri ko nabuhi kung diri eskwalado durugot ng kamasilan ni nga tao siyang litmahusay ko di manguloy magtrabaho amon kuman kabuutan isang diri pa oras kami pinapaundang kami nagtatrabaho masirap pag mauran siyang litago pagtabot di among porman kami nga tulo trabahante high school maginawi kay dili kami mapalubig mapaunsi itong iba trabahante kay dili kami mapalubig mapaunsi itong iba trabahante kay dili kami mapalubig mapaunsi itong iba trabahante nasayang ka na ito ka nga minudo i-enjoy pag kinita nga imit mga tao labi na kung imo binibirikan dungan kinhat mga kasangkayan kung nasayang ka na tukar nga minudo enjoy pag kinita ha imit mga tao labi na kung imo binibirikan dungan kinhat mga kasangkayan